Dobar dan i dobrodošli na Luka Cerovina kanal. Kaj sad opet? U garažu. Ja sam Tin, on je Luka. Ali čekaj sam malo, pa kaj nismo ljudima, vidiš, ljudima nismo rekli, od druge epizode možete nas pratiti i, mislim zapravo obavezno nas morate pratiti na YouTube kanalu koji Ako gledate ovo na YouTube kanalu, možete nas pratiti i na IGTV-u na Instagramu. To, upravo, tako da pokriven si s koje god strane hoćeš, uopće nije nikakav problem. Još malo samo Twitter, LinkedIn. Znaš šta, nisam baš na Twitteru. MySpace. MySpace može ono. Možda pokrenemo novi trend i MySpace digre. Apsolutno. Luka, što smo mi u prvom videu rekli koliko ćemo imati pregleda? Isuse, dragi oči, ljudi moji. Znači, 3 do 5, mama, tata, dobro, tvoji mama i tata, to je 4, Maša ako će biti dosadno, i Marija, ok, 6. 11.000 pregleda. Ljudi. Kapa dole, klanjanje. Hvala vam, ovo je bilo jako neočekivano. Stvarno, izvan svakih očekivanja, vrhunski komentari, hrpa pregleda, dali ste nam boost, idemo dalje, idemo još bolje i zato smo izabrali najbolje od najbolje. Znači, tema o kojoj se stalno priča. Tema desetljeća. Baš sjećam se kad sam pisao vijesti da VRC dolazi u Hrvatsku, gledao sam brojke. 800 milijuna ljudi prati VRC. Ja sam te htio pitati, da li imaš statistiku koliko ljudi gleda live? 800 milijuna ljudi, znaš šta je to? To je onak sedmina svijeta. Svi mediji broju sad o reliju, znači i hrvatski i svjetski, znači svi znaju da je u Hrvatskoj sad reliju. Stari moj, kakva sezona? Da, znači svjetsko prvenstvo. Kakva sezona? Korona sezona. Znači poraz ove sad hype sve. Da, znači to, Rally Croatia napravila ono na svojoj stranici sve moguće da gledateljima omogući i upute i mape i gdje gledati na televiziji, live TV, VRC i sve to. Šebalj je snimio onaj brutalan video gdje gledati, kako gledati, paziti na sigurnost i takve stvari, to definitivno pogledajte. Baš sam gledao podcast Inkubator sad sa Danielom Šaškinom i Williamom Prodnom. Znači, kroz što su oni sve prošli uopće da dovedu VRC, da se izorganizira i sve to. Znači, to stvarno traje sat i pol, ali stvarno se isplati pogledati, znači koliko truda je samo uloženo u to. Znaš šta bi ja htio? Ja bih htio za onih 4 ljudi koji ne znaju šta je VRC. Da, ali vi što smo baš danas pričali, jako puno ljudi ne zna što je VRC. Znači, ja dođem sav s hypan, VRC ovaj vikend, znači godišnji, sve mogući. Jel ideš, jel dolazi? Da. A kaj je VRC? Što je VRC? Da. Za vas koji ne znate šta je VRC, sad ćemo objasniti. Slijedi par sekundi, mislim da ćeš shvatiti odmah. Da. Stari, jel ti sad dovoljno? Mislim fakat realno. Kad si to vidio, to je to. VRC po meni je drugi po redu najpopularniji motosport nakon Formule 1. Zapravo čak je. Najbrutalniji, najagresivniji. Čak je ekstremniji od Formule 1. Da, ekstremniji. Možda ne agresivniji, nego baš ekstremniji. Znači kad proletavaš 120, 160, a drveće ti metar od auta, znaš kad gledaš kameru, kad pravi punu 600 i dere po ravnici, misliš. To je baš danas Šaškin rekao, kaže, to nisu visoke brzine kao u Formuli 1, ali kad ti proletavaš recimo 120, a tebe ovak mali put, kaže ti imaš osjećaj kao da ideš 420. Svi su gore. Na ove rally dolaze sve najveće svjetske zvijezde rallija. Znači, Tanak, Ogier, Neville, hrpa vozača iz VRC2, VRC3, VRC Juniora koji je budućnost, zapravo VRC1. Nemojmo zabraviti i 6 hrvatskih posada. Ne smijemo zabraviti 6 hrvatskih posada, tako je. Gle, nažalost, ove godine nećemo gledati Šebelja i Pulića. Želimo, kako se zove, zvano Puliću brz oporavak. Tako je, da, i nadamo se da sljedeće godine će opet biti VRC i da ćemo vidjeti i Šebalja i Pulića gore. I možda mene, nikad ne znaš ako... Da sa Seati Bicom. A stari one hrđave felge, da viš kako kreše... Kad zadimi, a niko više ne vidi za tebe. Pa to je cilj, da koliko ima razmak, 2 minute? Šta? Koliko ima razmak između auta, da ne vidiš, da taj dim ostaje. Ovak ti ulje izlazi na auspuh i to je to. Znaš drugi su gotovi.
E sada, ono je najbitniji dio zašto smo mi tu, zašto radimo ovaj video, a to je kako gledati VRC, kako možeš maksimalno iskoristiti svoje vrijeme. Broj 1. 3 dana dok je rally u Hrvatskoj idemo maksimala skroz. Apsolutno. Ali, prvo i osnovno, na stranici Rally na stranici Rally Croatia možete pronaći najbitnije stvari. Znači tu je raspored koji vam je prvi najbitniji. I druge stvari koje su najbitnije su mape brzinaca. Kojih ima milion. Da vidite gdje se točno vozi kojim cestama. Naravno to morate gledati malo i po Google Mapsu, ovo ono i sve to. I još bitnije od toga, koje su pristupne ceste do toga da znate točno doći tamo. Tako je. Napomena samo jedna, molim te nemoj printat, ja sam upravo potrošio cijeli toner, imaš tam PDF i skini si to. Da, lijepo na mobitel, orijentacija, kompas i idemo. Broj 2. Ja kad sam to malo gledao, ja inače moram priznat, stvarno ne idem baš na rally, išao sam svega 2 puta, ali VRC, Jesi stvarno išao 2 puta? Pa jesam, ja sam ti išao ko klinac kad je Ina bila, baš na Ini, kad se ono vozilo. Nisam baš bio, kak se zove, gore po brdima, ali ja sam ti služio sljedeću stvar. Ti nemaš šanse da ovo pogledaš sve. Znači nema Boga dragova. To je istina, znači ovako... Ili ćeš izabrat, tako je, broj 1, da si na jednoj stazi, to jest na jednom brzincu, da ti to fakat gledaš, da ti je cool kompletno sve. Ili ćeš trčat tipa, ne znam, sa Mali Lipovac, pa ćeš trčat kasnije na Vinski vrh. Znaš, to je fakat ovisi od tebi. Recimo imate po 4 brzinica koji se duplo voze, vi se od tih 4 odaberete recimo 2. I ideš recimo na prvi, kad se taj završi, juriš na neki drugi koji je bliži, recimo to će biti 3. ili 4. ili tak nešto. Ili si Ljenko ja. Tako je, i onda se kasnije vraća. Ili si Ljenko ja pa kažeš, Frendić ja sam na jednome, nemoj mi davati nikakav 7 ujutro, jesi ti normalan, daj mi fino poslije ručka. Broj 3. S obzirom da ti nikad nisi bio na pravom reliju, naravno u šumi ili tako nešto, nego samo ove kružne utrkice i to. Ja iskreno mislim da ti nemaš pojma kak se gleda rally i što će ponijeti. Kako misliš kak gleda? Frajerov, nosim pivicu, vodicu, sendvič, hamburger, možda stolicu, pomoćni frižiderčić onaj veliki. Čak nije ni loš, Pa kožiš, evo te, malo frižiderčić, pa nosiš roštilj. Nosiš suncobran, žaljku, tendu od doma, ceradu od auta. Ti ste mislio, pa ti s tamo jebate 2 sata. Ajmo sad ozbiljno, što ponijeti na rally, da dam neku korisnu informaciju. Bitno je uzeti ruksak. I u ruksak, znači vodu, piće, sokove, što god. Vodu? Alkohol ne promoviramo, tako da. Kao, nemoj se molim te napiti i bi ležati po cesti dole da tebe ne bi okretali. I ako piješ, dovoljno da još uvijek imaš kontrolu nad sobom. Ruksak, voda. Tako je, znači eventualno neki sendviči, grickalice ili tako nešto. Masku jer je Frendić korona i nema zajebancije. Bez obzira što si na otvorenom i to nikad ne znaš ako dođeš na svoju savršenu lokaciju, neće biti tamo hrpetine ljudi. U ruksak obavezno stavite neku kabanicu, imate one za 5 kuna, one tanke ili tako nešto. Može past kiša, nikad ne znate i sve to. Trenirka, znači kod da idete planinariti, kod da idete u Maksimir ili tako nešto, lijepa trenirka, gojzerice, neke čizme ili tako nešto, da vam nije sklisko, ćete najmanje hodat po cesti, a najviše po šumi i nešto da te drži na tom brdu, a da ne sklizneš dolje. Kako ti misliš upariti trenirke i čizmu? Čizme i trenirku? Ti ikad penjao na Sljeme? Stari, ja moram selfie opalit, pa ne mogu izgledat ko kloš. Ej, pa nećeš si snimat noge. Pa, mislim, ali nek trenirku. Pa da? Znači stolica. Prvo, brzinac jedan recimo traje, ajmo reći, sat vremena. I to sam malo rekao, pogotovo za ovo koliko će biti broj sudionika. Druga stvar, ako ostaješ na istom mjestu i čekaš da se ponovi taj brzinac, čekat ćeš sat, dva, tako nešto. Lijepo stolček. Ja ću ti nešto reći, upravo si u potpunosti i to se slažem s tobom, jer ja kad sam bio na zadnjem 423 rejsu, htio sam si stolić pojeti, nisam više mogao jebeno stajati tam, a kamoli na relu. Ja se sjećam kako klijent sam išao prvi put na drag race, bez ičega,
Vratio sam se doma 4 kile mršava. Ili fakat traje to jako dugo. Broj 4. Ono što ja definitivno ne znam, i to mislim da stručno oko Tinovo će mi, stručno znanje Tinovo prosti će mi reći, kak frende iskreno stajati na WRC-u. Jer ja si razmišljam, meni je kut fotkanja brutalan, onaj točno na čošku, ti šoder leti ovak meni u facu. Tak, no. Big no. Big no. To je jedino znam. Bojao se što će me pitati. Počnite predstavljati kod stručnjaka. Uglavnom da, na reliju svi smo gledali grupu B, gdje ljudi se odvajaju od ceste i sve to. Nećemo tome, to brutalno izgleda, ali to ni slučajno, to je ono big no. Znači ovako, bitno je prvo da se stanete iza zaštitnih ograda koje su označena mjesta gdje se može sigurno gledati. Na nešto povišeno u šumi, znači da nemaš ono rizik pada ili tako nešto, ili da ćeš ugroziti. Tako je, ne stoji sa vanjske strane zavoja. Sa vanjske strane zavoja, jer moraš jako paziti na izletne zone, znači to je ono... Jer sad zamisli, auti prolaze kroz ravnice, zavoje, rupe na cesti, 120, ako se slučajno nešto dogodi, nadrapo si. Objasni ljudima koji ne znaju, šta su izletne zone? Da. Kad ti vidiš, frende, da to nema kraja. To ide ovakav. Izletna zona je kad se prebrzo zaletiš u zavoj ili izgubiš kontrolu nad autom, samo ne moguće, da. S vanjske strane, molim te, nemoj staviti. Tako nema spasa, tako je, da. Znači s unutarnje strane zavoja, eventualno tako nešto, ti si siguran da nisi rizik. Povišeno. Druga stvar, jako puno ljudi govori ali za dobru fotku, bla bla, pogotovo s mobitelom trebaš stati na cestu. Ovako, prvo što dovodiš sebe u opasnost, dovodiš vozača i posadu u opasnost i to, zbog takvih stvari su se otkazivali reliji i otkazivali brzinci. Onda si se 2 sata penjao, uzimao sve stvari, sve moguće i džabe organizacija naših iz Croatia relija, ako se nađe par takvih osoba koje će biti na cesti i ugroziti cijeli relij. To sam upravo htio pitati, baš sam sad malo prije spomenuo, gdje se otkazao relij zbog takvih... U Poljskoj. Znači WRC se vozi u Poljskoj i 2 godine za redom su imali takvih problema da su ljudi bili ili preblizu staze i to. Procijenili su, nije sigurno jer suci i općenito osoblje kluba nije zaštitilo dovoljno stazu i samo ti kaže doslovno na mjestu taj brzinac se otkazuje i nećeš vidjeti apsolutno ništa. Tako da Štefek, molim te, ako misliš fotkati, upališ si Google, napišeš WRC i imaš fotku i džabe za skinuti. Sad, nekako za kraj, da zakucamo, meni dosta bitna stavka. Kako gledati WRC u smislu kako ga fotkat, kako imati najbolje fotke, najbolji kadar, najbolje video, ili ipak je buraz, WRC i više nikad se neće mislim, oprosti. Nadamo se da će se ponoviti. Hoće se ponoviti 100%. Dobro, slažem se. Kako to više nikad nisi rekao. Oprosti, prekrio sam se 2 puta. Ja bi nekako krenuo od sebe di bi ja bio, to jest di ću ja definitivno biti, mislim ja sam bio ovako malo ljeniji i stariji. Di ću ja nekako biti, što ja mislim, zašto je taj zavoj, zašto je ta ravnica dobra. Što otprilike gledati? Što otprilike gledati kao di biti. Pojavit će vam se na ekranu mapa koju ja trenutačno gledam, tako da vam mogu objasniti, da ne bi sad pričao nekakve gluposti. Bliznic Pila 2, 10 i 11. Ja bi, mislim, govorim nekako iz moje nekakve perspektive, ja bih htio stajati na zagorskoj strani između RP14 i RP15. Gledaj, 14 mi je nekako... Znaš, oštari zavoj, bit će drifta, auti će se malo usporiti, moći ju fakat dobro pofotkati, dosta blizu, mislim, ne ja biti dosta blizu, imati objektiv, koji je... Znači, lijepo teleobjektiv, teleobjektiv, hvatati možda sa nekakve donje strane, jer sam tamo najsigurniji, imam dobar pogled i onda se nekako seliti na RP15, jer smatram da je tamo već špananje... Tamo već kreće ravnica i to. Da, šnita, ideš dole, kuri se, koči se, sve je crveno, vrišti.
Ja ću recimo imati malo drugčiju logiku za Sljeme. Ja nameravam ići na zagrebačku stranu, ali mi namjeravamo ići pješice full rano da dođemo gore. A ti ideš isto u nedjelju na ovaj... Ja krećem u sami 20 i onda ću ostati na ovom u 10-11. Tako je, da. Uglavnom, ja ću biti sa druge strane na zagrebačkoj strani, zato što volim tu jako stranu, ali uglavnom mi ćemo ići full rano ujutro, da se popenjamo recimo gore kod Brestovca ili tako nešto, zato što... Koje zavoj gledam? Mislim da ti to RP4. RP4? A hoćeš se micati od 4 ili samo ćeš staviti ovdje? Pa gledaj, za prvi brzinac bi stavio tamo, zato što znam da je super pregled. Ti odozgora sa brda vidiš kako dolazi odozdola po ravnici, kako da juri, imaš polukružni zavoj i onda imaš ravnicu kako propići gore ono full gas. Znači onda imaš baš pogled. Super. Zato ja bi radije gledao sa te strane, a onda kasnije ćemo se malo pomicati, pa ćemo vidjeti jel ćemo ići prema zagorskoj strani, jel ćemo ostati na zagrebačkoj strani i to, ovisi da nađemo neki dobar pogled, neki dobar zavoj ili tako nešto. A dobro, znači ti ćeš se manje više fokusirati na Sljeme, jel tako? Pa da, mislim to, ali i u petak ću ići nakon posla, znači Rude Plešivica, ići ćemo prema Plešivici. Dobro. Nećeš biti koji zavoj? Ići ćemo negdje malo prije finiša ili tako nešto, jer kad završi taj brzinac, onda brzo sjedamo u auto da stignemo na brzinac Jaškovo Mali Modruš. Znači to je nešto što su ono relativno dva brzinca koji su relativno blizu, a postoji dovoljni vremenski razmak da stigneš od jedne lokacije do druge lokacije, pa ćemo se tamo onda zadržati do Plešivice i onda u auto i Jurnjeva do Jaškova. Dobro, super, ti si stvarno sebi organizirao to dva po dana da ćeš gledati neko. Pa gledaj, htio bi baš maksimum iskoristiti toga, jer inače volim recimo pogledati Deltu i sve to, ali mislim da ovo je once in a lifetime opportunity. Dobro, i nekako ja za kraj, ja sam odlučio, znači tu nedjelju koju sam vam sad spomenuo, i odlučio sam subotu, Duga Resa, Vinski vrh, to vam je SS12, bit će live, maši tamo da te apsolutno svi na svijetu vide. Znaš šta, iskreno nekako se računam između, sad još dvomim di bi šta bi, sve mi je dosta brzo. Zanimljiv mi je jako, bože kako se zove, između RP2 i RP3, mislim da će to biti stvarno cool, ali znaš šta bi ti rekao, ja mislim da ću ja staviti na RP4 jer mislim da ova šnita za pun gas i kočenje dole i jurnjava ponovno. Lajmo ovako, znači, mi smo sad rekli gdje bi mi išli, ali realno, gdje god da stanete na stazi, bilo to početak, sredina, kraj ili tako nešto, uživat ćete zato što će biti brutalan pogled. Apsolutno. Ako već idete gađat na neki pogled, krećete ranije i sve to, preporučam minimalno dva brzinca, jedan koji će biti uz neki zavoj da vidite kako auti prolazi brzo kroz zavoj, pogotovo polukružni ili tako nešto. I drugi tipa neka ravnica gdje vidiš ono kako proletava, ili ako ima ono kao lagani zavoj gdje može ono presjeći. Znači to su recimo, kad gledate po mapama na bilo koji brzinac da odete ili tako nešto, znači prema tome je jako lako već naći na samim početcima i krajevima gdje otići. Tako je. Nemoj zaboraviti kabanicu, nemoj zaboraviti safety, nemoj zaboraviti telefon, jer budemo realni, došli si na VRC. Možda se vidimo, Buburaz, mislim, znaš gdje ćemo biti, dođi, reci frende. Skoro sam rekao, on je fotka, ali moram skositi. Niko ništa. To je to, vidimo se na VRC-u.